Ti se bia obi yare na oyare a ubon se wo akɔhwɛ no wokɔ a otimi bie nani na ɔne obi akasa ba abeduru baabi no na wɔtwa nani ahwɛ baabi a yɛn wiase yɛ wɔ no ho ɛyɛ bridge bi na da yɛne awufoɔ no entem wadane nani de hwɛ ha bridge obi wɔ hɔ young boy yare betumi akye no accident betumi asi wohwɛ ne condition otimi so obewu ba sɛ wo saa remedy a meka ho asɛm wɔ hɔ a wo de mani ba na baabi woduru bia wasan baba obi bewu a etimi di nyane no nti de obeye ni obɛpɛ akakaduro na wapɛ hwentia na wapɛ alligator pepper yɛ ɛfɔm visa Kwaba eba one day TV so me a megina hoi mo ase de munim no ye fem na akua de pagagai se wo hia me okrom na ka gagai a meje wo so mama gboza enne ye dia sempanam one day TV yesi a ye me patcho na me kai wo say subscribe to your YouTube channel like comment na share ema wo nua bi nso nsanka bi enne ne okuku dam bi na eba ba twehwenkomo wonim sunsum nsem abrabom nsem de ekoso owiase nyina no onim de enti mesraw si akonya na hweye na bomodin aso subscribe to YouTube channel no na ode nsem pa wode nkomopa wode anigye nsem na ebreye enti mesraw yenko ne nkotie de ode ebreye na daddy on say obi wo hɔ a yɛsɛ nsem kikawa na eche say yebeche wiska obi won so say me my confused about that nimienu na matina tesem say left ne kikawa o si ubeshiska eska share right ni ekikawa ubenyeska mentiase yi nti so wonchi mu kakra bia me ye sure say ahwefo mo hwe bebre so problem ya make ya okay de tie ne say ye woniema bebre wo hɔ a tetena na ɛyɛ adwuma but ene ye tu niema bebre aguma ma ase ebi asisi ni trase me kai se na me na kwa afuo mu a ye wo hɔ a wo watimi be fa na ho saa se wo wa ne ye tuntumu a otumi ka se menya yi ampa beba na abese na yi ye kwa ohwinti ne na benkum a oso bese menya hoho ohwinti benkum a wase ne de niema nye na saa niema no ɛwɔ hɔ ba megina so aka se enye obia na ne nsɛm keka na saa niema no ɛyɛ no korɛ okay agye se wankasa wo study wo ho na hu say okay last bia me nsa ni famu keka me no say na to me enne we nso ba ye no say because obu ho a te say ye di kan ka cleansing bia me ye masade me cleansing ma ye bibia me die no ma connect with nature no all right ndi nyankopon betumi annam sa nature nso akasa a kire me ba ye obi won so a ono no ni nyina no ena wo hwe ne kwa nso ye nuane a ye di nso fa nso kwa no etumi create sa ensem keka no nyina bia den eba etumi ntumi nyina so nka 100% say obi a na emum ebi mu de wo hɔ a ɛyɛ sa ba ebi mu de wo hɔ a enye sa okay eda nana ye be start to say yi banchi haban wo pese utimi de be si wanim akina wo pese hu a utimi yusu okay obi wo hɔ a ene ye wona ene dai mu hɔ no wo pese wo hu wanim ebi a ɔkyena na wɔtwe bosome afe de esi de ebesi ene mpo de esi o past a ye de bancha haban we wo bete mi ensa say 1 2 1 2 3 1 2 3 okay nje wo tetre ni wi a de oben say wo be ka to so say okay na wapɛ enchene aboba ni bi rock salt no but wunya de ya kese abetime use just 7 okay na de gu ahaban no so na wapɛ ginger a be say okokuru ngoti half akakaduro no na de ato enchene no so uwia na wapɛ alligator pepper a ye form visa eno so be say 7 ana say wopa wo nkan na wasa na de gu so nti uwia na wafodu ade no wo de ahaban na afodu afa ade no ho ti do ben say wo de be hye upilo ase okay na wada so nti wo da so a de na dodo a wo be da so no wo da so a kodu point bi a abe connect with your soul no eno wo kra na ba be ye nti afi anaju bia wo be da wo be bom pa ye gu so say e bia saa ade a ma ye de ahye misumi ase me pese mi hunu de o manim ana se me pese mi hunu ye asi
etwam okay e depend wo mpa ya obede obebo so okay na woda haban woda so e hye osum ye na ase na woda so nemum no woda so a ne papa mu a ka enya wo nko a amebi sakra enya wo nko a nye se bi a onu ukunu eda so de ntia ma se wo nko an se ebituma ba se bi na ade na fe na eyi bibi a kyerɛw yes obeda so na ase ne bi a de woda wo nkyɛn ko a betimi de ne ho aba bepem nti so mfansa wo yo warefo a ma ukuna na wo yere ntia ase ada so ba ko beda fom na ba ko ada so ra ana obi abeda ne separate room a na wa ye ne sa obetumi ada so 7 days or 21 it depend obi ane ne honhom obi wo ha just 3 days na obi hu bibia obi won so obetumi ada so a ko be 7 days na onye hu hwe na mo wo da so a be shit na wo da so no eni kwan sa wo da be shit so more than 4 days 22 days be also 2-3 days so sano na be shit for France so 2-3 days no asano ja we dey papa bedsheet ya ni pillow ya waka ho asemi yesi se ye fin ana se so chena woda so so da money bebre eni na maka se woda so a 2-3 days na wa dey na wasesa no sometimes no spiritual things no cleanliness ene dey nti se wokọ obi o ye spiritual rest ho ana se wo so ye osofo a o kuta nyame asem na ono utime da just anyhow ese can be just any pano or ye fin obi o ye genuine no wa kura ye wo yere kura na ye wo certain things bi wa ese wo ye de purify ho ansa na wa ye de sese wo ye na me te altar nim ana me te ason dem me ye counseling me show ba we ni na ho ye mfa na me na kwhye ho straight away so hu se nipa no o ye fin nti no obeshi de o da so a enye Africa na me fan say bidu bia ya na ho kire ne ade ma so we kwa anya ho kire uto be shit mienu a wetima adandan oda we so 3 days wasi na wode foforo ase so oda so wa akora usi na awia no bomu na oda so wa ya ohun mu say nti obe shit no nya ade say opilo no nya cover mienu a odo yiwe ya na ba kwa hye ho nti bo tambia na uluku frenti say abofo kora be ka bibia kire wa obeti nese eja bancha haban no ne akeka duro ni nchina bo no ene alligator pepe etimi yi ene ma kyerɛ woni me besi ochina wanim ye twam ne twam nyina etimi yi kyerɛ wo sa pepe ma me mfa asem ba ko bimetum ye wo herbs ya me bubo din a wabodin ti se akeka duro e form visa na no de we round what dey hwentia e ka ho obi bewu a etimi di nyane no ma me fa no e ka ho na se de be atiefo no so betumi enya ayi ti se bia obi yare na o yare a ubo nse wo akɔhwɛ no no o shaase efoforo a okɔ a otimi bie nani na obi akasa ba beduru ba bi no na wotwa nani ahwɛ ba bi a wa wote ne nkyɛn kwa na ohun se obi aba ne ho emu obi ba ha bia ohun se sunsun bia beto bi otimi bia nka hwan ni na bia do te ne nkyɛn aka kyɛn so bia oba sumasi ana bia waba eso obewu no no de tie nse yen wia se ye wo no ho eye bridge bi na da ye ne awufo no entem inti se me fan se obi o yare no so o me di we ye bridge no bia wo wa ha oda ha no wo ba ne ho na fe wo nhu a de kyerɛ se wadane nani de hwɛ ha ehwɛ bridge no enti me fan se aha na ye awufo no na yen aha ye yen asase ye tisu enti oba beduru ha wo nhu na chibiu nanim no ye den enti wo nse wo kasa de wawuo na oboni din sanse nanim no ye den wo hu ba de wo na chi no wo hu na enso so ye wo remedy ya me bo din a obetumi aye de ama na ebe reverse na ma na free sa ba bi wakodu no asan ba back na se papa omo no ye omo time nso yesu omu wu na obi ho ye young boy yare betumi a chi no accident betumi esi wo hwe nipa no se de ni condition te wotumi se nipa so ma si de o say wo hwe ne condition wotumi se obewu ba se wo sa remedy ya make ho asem wo ho a wo de manipa na ese se baby woduru bia osan ba back osan ba back nti de obe ni obepe akakaduro na wa pe hwentia na wa pe alligator pepper ye form visa sa 3 wi mu boboso na eno an just 5 minutes the person just ehuru fa so a obetwe be se 750 ml 750 ml we dem fa na sachet water no 1.5 okay say full one e 50
1.5 fa no a saa ade na wabobɔ so wo bobɔ so wi a na wono a fa manenyo kakra edwo a wo de syringe na ye de wo pane wo betwe because you do saa stage nso a no aka ne sense so den enti nya ade abotimi ebi na nu se wonye cap on ana se bibi no mfa nom you do saa break a hospital mo de aduane ne fa yimu na ma wo mo aha enti wo de wo be force e de saa syringe na hye ne mfa se ni dodum na wo pia man kakra na pia man kakra esa no sa betwe at least anopa kra ba wo de man na wotimi ama no be se 300 ml okay ewia wo akwanya because ya na ekosi na wo hospital doctors ne makwan ma wonye saa ne ma no na wo de saa ne ma no ye den ma we no wo kokra na wa hwehwe so bag mpreko tu ko ya wo hwe se we se me bia ade a me bia clinic ana hospital na saa yarofo no ha na mehu se wo ya me nka hwe ba de oni hu nim die no de obeka che se de wo beku no ha me hu aso mpo na ba beje no nkwa na emu mekoye se bia oda ba bi ti se bia me fa se mo kuma se me fa konfa no chenye example konfa no chuntumi nkonkoye sa omo mpene aha na emu no me ye sure se bia se doctor bi o ha ono ewo sa nim die na se wo ya private hospital kwa oda private warder wo betumi aye eno de wo twe bia 300 ml now they money pa no onom ne kakra ubohu se nipa no be san aba back the entire answer say onya dru saa bridge no supporter no so say na ohun anim no ohun achi no ensamanfo nkwa no be from nti ubohu se okwa ne maami bi ewu so many years na danfo bi ewu so many years omo na obobo omudin mo amo ne nchen no onhu obia saa be omo na aduane a onni omo ne nsu a onnom bibia ni ho a yen yasechire me no odimana na ni ana saa bre kwa no the sense of smell kra no asesa ono de yete pampan atinka no onti ni nyina ye nanimu awufo ho no ye ba momentary saa solution we be ma no acha ye just 30 minutes obohu se the senses ni nyina ba sha se e baba afi no wotani na ni hwem na afi wotani na ni afi wetimi aka se e bia e kom de me ana me no munsuo nti hu se wonya respond saa de ne pe yeso hu se straight away ayara sabe dey ebeba na washa say the man nti se mo de man wie na hu se afi ne nsesan asesa chen first na ma pure honey we de oye warm water na kakra gum na onom na kakra through that na agbo se nipa no ne ho beto no de nti a me kire saa de me pesa me kire saa de se de be ya youth na ubo ha utimi konum wi a kokea niam bi na e de yare kese bia be bo no a sa nipa no utimi se ye kanyansa talent an ko obi en ko bitimi de abo man no na wade da ho saa na wawuko na mfa so obi aye den ama na so nti se du odu sa bre no na wonim saa de me kan ya because me ko a me kan se man kire obi na se to me a mentimi nyama me ho no correct ha nti me yere de wonim ma kire bibia te ko base bi adaachi bi o mpese meko obetima ya sa remedy na yeden ama me we are making and then 3 days me wanna so for bi frame say na so baba ako o yare a ewuasi nso saa o frame kwa na metika nam so me kire say monye we ma no o ye ma na but ono so for no so o hwa malaria bi de no ho ba chintina na adwen say ya de asi nipa no so na ne bi ya bo na dan na yede aba no so ana na me kire say da bi eye sa na emum no ma me sanka we o ye we ma sa nipa na obu ho ana ni wuo no esunsun mu na obi ku no wo na wo ye sa na ma so obo ho ban okay anya sa ebedane aba so na say papa say unua bi kura na yawe bi abo na ahwe na se wo frim na umbe so obekọ e na wo ye sa de na say eye honhum ade a na say wo nipa na wo ya ma na wuni ahobambo a sa yawe na say wo no ti na fa yes nti esese wo bo ho ban ye wo sam nema bi e de boy ho ba mekire because when ade ehiam pa me pese Ghana had obia obeti no obetumi ati no ati ni yi de obe ni say before then obe ya ma say ni pa no obe pe bay leaf fresh one no bay leaf mako 7 acho daddy fresh one no kwa na betimi da yo ba cho no kwa na betimi da okay it unya mako 7 na wa penche na boba mako 7 okay nti de obe ni o fa ni say ya o de nchina boba no be shem wabuka ni say saa 7 na da be gu upilo ase okay
and you better so for 7 days. So 7 days in each one. And one. Let's say, upe bay leave fresh one, no pension aboboa 7. Sir. Now they are shame another 2 periods, no what that for 7 days. 7 days. And sana why ya many pan, and that's why am any pan? And only protection. She says, I didn't show me as here. Say, whom be in your smile, say, oh, ma. That's our home, no more use 7 days in the working. On say, ye brave, fancy days in year 7. Ye kind free Juada, back we see 70. But could be a agent homa, a dabako. And you went, oh, that's 7 days in a year. Nay, 7 days in your tremor, be bien who be to my day. I will be you. They won't say, Bo has a nipano, and yes, soon be an ayana. By yesterday, who say be a soon ayana as the best you answer, protect your home. Sorry. Protect your home, protect your home. Say soon moves and you soon move. Never be a day, every hole. Hey, and dear, me tell you say kutu because some master say go me to the mundo. Me names all can be a cry make kaya. Next I will as my papa ye can ya papa be ye would name dear walker. And as some now walk on Cambustin who walk catch that will say ne cause wo wiase. Enti menua fa bi tu tirim fa bi bobra na se wo hwe na se wo ma mi bi da dem na wo pese wo ye ne ho yen pese ko bia bo modi akopa bi na twi fa gu nanum na won samla nkwam na se nyanya sika di be yi ai nka mamrem ebi ho nso ana nipa no wo hwe ni condition na oba na ebe ya ade so ade ya no ma on bi say accident asi na obi abo hu se na ba ko twa na sa ba kwate such a person o de ne babaka oba be ya de so amabusuan no ama na ko ba obu ho ana ne de ne serious a o de yema no menim se sa bere mu yenyina ya hya se ye ya adanse yenya ne bidi adanse na maye ho adanse se empanyifo buwe bi se batakari adoso enso so ye hu kra mu papa enti se me kasai obu ho a so me de me hu we no na me escape ye me hu we me hwe we sanse sa ne ma no me de mate abere but we hwe kasa na me ka no na sa atimi achew na watie dia de e kire ne se nyame pese wutie me na bia akuta ohaw bi a e bia na nyame ayi se me na me no enhia ne ye ni ahia emwa bi a metumi de abo a metumi de because emwa de efiri nyame enyame na enso so no enye obi a na betumi atie ni kasa betumi ebetumi achew se oh ma me ntie no de woka so far as watie de e kire se me no wo some connection bi a oba nyame adom no bibia ebe kama nyame asum wie nka wo bibia